Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gumara sam news kadai rein sa zeme ko na pumangai dale. Noble Prime Minister Narendra Modi ne jinai ka pai kyu zikrum dai mai ge da India na Pakistan ka pai kyu zikrum dai ting kum chang ke cha squeeze dai sna mai ge partition India na Pakistan to bda kai be mai ge mina laksi mene reu gai bedam lugani bedu ning to bedam teze ka pai kyu zikrum dai ting kum sang na mai kum ge choose Partition Horrors Remembering Day choose Kugule Prime Minister Narendra Modi ne salei Aiza India na Pakistan kadai te budak kai mai ka pai kyu zikrum dai ting kum chang ke cha high squeeze dai sna mai ge mina laksi mene reu gani be sasi tadi me mi ki himbe sarago peti beting na me puidu ning to badam te gule za salei Zai Prime Minister Narendra Modi na saza apo mai Partition Horrors Remembering Day mai ne ka pai kyu zikrum dai ting kum sang na ngi be na Pakistan na India ka ke te si be te ong be chang lo zai hezet aket ne hezet ketu ngoi lak pa kai cham goi lu ze gon ra de le je ke chele kapai ke zekre ku chum ri mai ge central government na plastic waste management amendment rule tingkum chang na jang ka ket plastic anui te bam be dagum tak te ga de za ira me be hindi tingkum chang na jang ka ket te le ga gu le je sale Aipo hindi plastic waste management amendment rule tingkum chang na jang ka ket na sa je plastic tlepe che bam be zai kada kada ge te wang ze bam be export nai plastic zo ze bam du rangai ze single use plastic loke te ga lu ze plastic shadi be net ram a makum tingkum chang na jang kai ka no di ke ze ket mai ge ne tlepe tarang het pet kai de le Government na sa plastic tlepe peramadu rangai ze plastic na khato ze prit 50 micron gane 75 micron ringye gane rex na za mingye sama rit pira tlepe ra sit ke zimre tingkum chang na jang kai ke gane tlepe ra le ze ria gai de le Zai government na sa za ndui ke zimre ket makum tingkum chang na jang kai ke na gane plastic rit pira haket kai micron tlepe ra le ze ria gai de le da za plastic carry bag anuina ma zu kan suibe te rai bule ze government na sa le Assam Assembly members mina haket chang kai strong mena ka pai ke je gru chum ri mai ge Assam Tenancy Act ting kum chang na jang kai ket heki chu za hai mina na swin zo gai ze Assam Tenancy Act ting kum chang na jang kai ket pass te gai de le aipo bill Assam Tenancy bill ting kum chang na jang kai ket Assam Urban Area Rent Control Act ting kum chang ket ha squeeze rex na ka nagu to lu ze pakle ke chibe te gai ba ko de le Assam Tenancy Acting kum chang na jang kai ket Assam ge chogu me rent pay zaba me jai flat luine zaba me hange government na palang ka cham chei be authority klang lu me na kiria jai flat ria pe mi chai kiria ge tele ga be hindi eketele Assam Tenancy Acting kum chang na jang kai ket apo hindi ze ki po na room rent pay jai flat lui me ko let te mag ra hindi tele ga be ko dele jai ki po me na flat lu me jai room rent be me ko let pe de jai authorities ne district court tuki ge te wangalu ze palam badu pizza ira tele ga be hindi eketele Some housing na urban development minister Asok Singlai na saze Assam na India ga dei lunge railang betu ze apo hindi ze telulu ze assembly ge pasto ga railang be ridle ze chevle Union Health Minister Mansukh Madavia ka pai ke zikrusro chomai na Kerala ketet kuleze sources na sale Union Health Minister Mansukh Madavia na Kerala Chief Minister Pinayari Vijayan nai State Health Minister Veena George to COVID-19 Kerala ge case to chu bombe zai dagum takte na COVID rit ira me belam ge dedam gai kuleze sale Union Health Minister Mansukh Madavia du National Center for Disease Control na pakangtu se ngogai gulezai na lang betu Mansukh Madavia na Government Medical College Thiruvananthapuram Kerala gang kyagai gulei je chevle ai ka pai ke je krishna ma ge Union Health Minister Mansukh Madavia na Assam gudung kyagai lu ze COVID-19 radit gu review meeting de dam gai za case to chu balam ge ki gai gulei je chevle Union Health Minister Mansukh Madavia du National Center for Disease Control na pakangtu zengo gai gulei ge chevle Union Health Ministry gu report sai suize India ge COVID-19 rarit zinai positive test pen me mina changhim rote set high structure ria structure nabdu positive test pet le is sale COVID kanrov ge na idai di me recovery zinai to ze mina changhim reming e za high sna za da ge chuma idai di le je ke chevle Daina ka tu ze India longe COVID kanrov ge na ida di ma total recoveries ne kro ko chumze la kro ko chumza changhim rote set sima irai de le je ka chevle Union Health and Family Welfare na National Vaccination Drive go report sai suize COVID vaccine re kablo lumetu ze kro ringe ko chumze lak rex rocket ma kablo de le je ka chevle
Manipur State Health Department gu report sai suize zinai ka pai kyu zi krum dai ga Manipur COVID case ka chibe test pen memina hema dai zai miru skui mudu positive test pe le za ka chele tai COVID kan raw ngena ira di me zinai te za recoveries na haming new za reaction za ka chum ira di le za ka chele na ka te za Manipur ke recoveries COVID rate kena ira di me plana te za chang react squeeze hema dai za dai ira di le za State Health Department na sale Aigana na mai gumara sam news ka loy ga dele pi guys an kinga ni malay indu to dele